Hi mense, ons is die Benjamins in the UK. Ons gaan net 'n kleine introduction gee oor onsself. Ek is Akila. Ek is Farid. Ons is oorspronklik van Rosendal in Delft. Farid, wanneer het jy hier gekom in die UK? Die 6 Maart 2023. En wat se werk doen jy? Ek is 'n butcher. Ek het gekom April 2024 met ons 5 kinders en ek is 'n social worker. Alright? So ons werk en ons bly tans hierso. Okay? Vra wat die mense vir ons vra, gaan ons vir altyd hier bly. We don't know. Time will tell and Allah knows best. Mense vra hoe vind ons dit hierso? Farid, hoe vind jy dit hier? Voel jy sy sal gesettle al? Ja, ek het al klaar gesettle wat ek settle nou net saam met my familie in. Ek is baie kort in die UK, so I feel I don't really have an opinion. All that I can say is that ek raak gewoond aan hulle rules en hulle regulations, aan die culture, aan die mense, en is 'n baie groot challenge van waar ek vandaan af kom en waar ek nou is. So ek kan nie regtig 'n opinie gee nie. I'm still settling in. I'm still trying to find my feet. Ja, mense vra vir ons aan ons kinders. Ons kinders gaan skool hierso en julle weet hoe gaan dit by skole. Jy kry kinders wat kindness, ek kry kinders wat unkindness. Yes, hulle challenges gehad, but they overcame their challenges with the support of us and they're much better now. Okay? Ek het my challenges ook gehad, but I feel I'm much better now. Many support van Farid en die guidance because hy's langer as my hierso. Mense vra vir ons vra wat mense vir ons vra is like ons salary en ons hier van ons huis en like guys, personal questions we're not going to answer. The main focus of us being on social media is to share our experiences om vir die mense by die huis te motivate dat kykie, as ons dit kan doen, ek kan die next persoon dit ook doen. As ons information het oor werke, ons sal dit deel. But we are not recruiters. We will share the information. But we just humbly ask people not to ask us personal questions because this is more social media, man. We on TikTok to motivate, to educate, to guide, to talk. Most important, to connect to our people. Farid, hoe voel jy as jy op 'n live gaan en jy praat met jou mense? Oh, it's baie lekker om te praat Afrikaans. It's baie lekker om te connect weer met Suid-Afrika. That is hoe ek voel. And we miss our home, we miss the air, ons miss die kos, ons miss alles aan Suid-Afrika, but dis mos nou die stap wat ons gevaar het in die lewe. En die vraag wat die mense altyd vra, why did you go? For a better life, for our children and ourselves. Exactly. Waar ons bly in countryside is baie stil, baie stil, so die peace and the safety, that is the most important thing for us. Reg Farid? So, yeah, you can tell us in the comment section if there's questions that we didn't answer. We will be glad to answer it, but we just wanted to give people an introduction. Ons as die Benjamins in the UK. And the last thing what I will say is, thank you for the people that's following us, and thank you for our gifters, and thank you for liking. And thank you for our moderators. So baie dankie mense.